He kohete te mahi a te komiti whiriwhiri Māori i te atanei, ki te taura whiri i te reo Māori i runga i tō rātou mā harahara. Nā Shane Jones mai te rōpu reipa te pātai i whiu, he hai mahi ai te kai whakahaere matua ōmua o te taura whiri a Glenys Philip Barbara i te kaupapa rangahau puna whakaora e 2 miliona tāra tōna wāriu mai te tari o Chen Palmer ki te whakanui a Tara. I reira, Aroi Hana Nuri. Koinei te heamana o te taura whiri e tai mai ana ki te komiti whiriwhiri i te rā nei. Kei te riri koe mena ka puta a pita mo te fōwhiringa pōti, kua tau era āhuatanga. Hea tēnā, ka reo mohena hea ato. Kātahi ka tai mai te tumu whakarai o te wā nei. He mema rehi te tonu koe o Aotearoa tuatahi? Au horakau he kororo mō tēnā. Kei te pēhea te taura whiri. Ka nui te ora. Me te mea hoki, ka tai ora mai te tumu whakarai ake. Kei te pēhea ngā mahi mo te puna whakaora. Kei te paira watu engari, he hui tāku, tēnei wā. Ahakoa te kore whakautu, kāore e taia te karo i ngā pātai a te komiti whiriwhiri Māori. Te puna whakarauora you're talking about, the research centre, that's just another part of te taura whiri. It's not a subsidiary. I roto i te tahua pūtea o te tau kua hori, ka tohua he tahua, kei tua i te 2 miliona tāra mo te rangahau. Kei te pēhea ngā puka te taura whiri. Ki te koutou i te pūrongo ātau, kua piki te kōrero a te tari arotake a te kāwanatanga, mō ngā puka a te taura whiri, e rua ngā goods i tēnei tau, ko tahi ana o te needs improvement. Hea tērā needs improvement. Needs improvement ko te wāhanga ko ngā kōrero kei roto i te arotakenga o te statement of intent. Ko Glenys Philip Barbara tonu te tumu whakarai o te taura whiri, aha koa kei ngā tari o Chen Palmer ia e mahi ana mo te puna whakaora. Te pātai ia ai kaora nei i whai wāhi te minitatake Māori kia tītaha Glenys Philip Barbara ki te manaaki i te 2 miliona tāra. Ai, i whāriki te pepa kia aia i mua atu i te kirihimete mo te whakatūtanga i te puna rauora. Whakarauora, engari aha koa tērā, i mua atu i tērā, he maha ngā kōrero i roto i a mātou hui a marama me te minita. Te āhua nei, kāore te minitatake Māori a Peter Sharples i te kuare ki ngā whakaritenga o te wā ki te taura whiri. Roi Hana Nuri, Te Karere.